Došli smo i do vežbe i hajmo sada da pogledamo kako možemo sa onim blend diffom da uradimo nešto na našim fotografijama. Vidjeli ste u prošlom času da smo radili sa onim gradijentima, ali sada ćemo uraditi na nekom pravom primjeru. Vidimo sliku ove prirode, ovo nam je dobro poznata slika, slike nekih ptica. Ok, i hajmo ovo sad slike ovih ptica da dodamo na ovu ovdje fotografiju. Vidite koliko ih ovdje ima. Mi do sad smo obično radili tako što smo napravili sa Object Selection toolom, selektovali neko od ovih ptica i tako da kažemo i prebacili. Međutim, ja želim sve njih sada prebacim na ovu ovdje fotografiju, ali bez selektovanja. Hajmo na tu sliku, uzmemo ovu fotografiju i prevučemo je kod nas na ovu ovdje sliku prirode. Pustimo, naravno smanjujemo, Ctrl+T, prečica, ovako ovdje i kako ćemo sad mi ovdje izvedemo. Layer 1, desni klik, Blending Options i evo nam ga ovdje u donjem uglu Blend Diff. Hajmo da vidimo šta trebamo da radimo. Evo ga Current Layer. Ako idemo u crnu boju da smanjimo, šta će biti? Smanjit ćemo ptice, ali tako? Nikako ne smemo da diramo ovu crnu boju jer su nam to ptice. Ako dođemo u ovu belu, dobro, ovo nam se sviđa, zar ne? Ali kako znamo do kad ovo trebamo da smanjimo, da povećamo i tako dalje? Pa zoomiramo ove ptice i gledajte sad ovo. Čim se dogodi da nestaje deo, ajde kažemo same crne boje, tačnije ptice, to nije dobro, kao što vidimo. Ali vidimo da još uvijek imamo ovo belo oko ove ovdje ptice, ajde tako da kažemo. I smanjujemo dok nestane to. Ovako otprilike da bude. Nakon toga, obično najbolje pritisnuti Alt, kliknuti i razdvojiti ova dva. Ovaj levi deo, on se obično ostavlja, još malo ide ka levo, ne previše da se izgubi crna boja, prilike samo malo, sad to malo je pitanje koliko je vama potrebno. Nama je sasvim dovoljno ovdje da ostavimo. Kliknemo na OK, idemo Ctrl+0 i evo ga. Vidimo kako smo bukvalno obrisali belu pozadinu sa slike, a ostale su samo naše ptice, jel tako? Ono što je lepota ovog Blend Diffa, obratite pažnju sad kad budem pomerao ovaj layer u levo. Gledajte sad ovo. Doći ovdje, pritisnuti Enter i zoomirati. Vidite ovo ovdje drveće sad. Ako odem opet u Blend Diff, možemo i dvoklik na ovu ovdje ikonicu. Evo ga Under Layer. On nam je potreban. Hajmo njega da malo smanjimo. I gledajte sad ovo. Vidite kako počinju da nestaju neke ptice sa fotografije. Znači, on bukvalno stavlja ovaj moj Under Layer, njegovu crnu boju, iznad, aj tako da kažemo, iznad ovog mog prvog layera. Vidite ovo. Do ovdje možemo ako da smanjimo. Pritisnemo OK. Odzoomiramo. I evo vidite šta smo dobili. Bez maske, bez ičega, uspjeli smo da napravimo ovakvu fotografiju. Hajmo i ove ptice isto. Da prebacimo ovdje. Ovo je malo veća slika. Želim samo ove dve da mi ostanu, znači prve dve da mi ostanu, ove dole mi ne trebaju. Hajmo opet. Blending Options, Blend Diff. Evo ga Current Layer, znači bela boja. Hajmo da je uništimo skroz. Dobro. Alt klik, u levo još malo i evo ga, ok. Uzet ću gumicu, to je E, i obrisat ću ove ovdje dole što sam rekao da mi ne trebaju. Ove dve ću staviti ovako ovdje. Pogledajte bez maske, bez ičega kako se pravi fotografija kada je u pitanju, na primjer, bela pozadina na nekim slikama kao što su ove ptice bijele. Zaista zanimljiv Blend Diff, ili tako? Ok, ovo je jedan od primjera kako možemo da ga iskoristimo na našim fotografijama. Hajmo dalje. Hajmo na ovaj most. Možemo ovdje napišemo, na primjer, zdravo. Na ovom drvetu ovdje. Evo ovako ćemo ostaviti. Hajmo Blend Diff. Također možete kliknuti na Effects, pa izabrati ovdje Blending Options. Ako vam je tako lakše, imate odmah Blend Diff. Šta mi je ovdje potrebno? Evo ga ovaj Under Layer. Znači njegova crna boja treba da pređe preko ovih naših slova. Znači vučemo u desno sada. Ok, pritisnemo Alt, kliknemo. I hajmo još u desno. Znači namještamo kako nam odgovara. Ok. Ctrl+T. Ono što znamo, na primjer, da radimo. Držimo Ctrl, možemo malo ako diskosimo, doborimo na dole. Enter, Ctrl+0 i evo ga.
Vidite kako je ovaj tekst bukvalno stopljen s ovim mostom. Ako želite da obrišete sve ove blend if, desni klik, evo ga, clear layer style, kliknemo na ovo i vratimo kako je bilo. Dobro, CTRL-Z da vratimo kako je bilo, to jest kako smo napravili. Gledajte sad ovu magiju Photoshopa. Kliknući na ova slova i vući ih samo pravo. Gledajte šta se dešava. Pogledajte ovo. Koliko bi nam posla trebalo da ovo uradimo sa maskama i sa svima ostalim. Zaista ne znam da li smo i znali ovako da odradimo bukvalno slova sa sve maskom i sa svim dodatnim stvarima koje smo do sada učili. Zaista nešto neverovatno unutar Photoshopa što se pojavilo. To jest, postoji duže vreme ovaj blend if, ali on je usavršavan do te mere da danas radi fenomenalan posao. I na kraju možemo još jednu sliku prikazati. Hajmo da dodamo sa četkom, na primjer, neku boju ovdje. Za početak dodat ćemo odmah boju, znači to je solid color. Hajmo da izaberemo neku boju. Neku malo svetliju. Hajmo da vidimo šta ćemo. Evo, na primjer, ova boja. Ok. CTRL-I. Uzet ćemo četku bele boje. Malo povećamo size. Ovako. Hajmo da kliknemo ovuda. I da vidimo šta možemo da uradimo s ove tri tačke. Kako malo da posvetlimo ovaj deo kose ovdje. Ajde to probamo da uradimo. Za početak izabrat ćemo Blending Options. Normal ćemo promeniti, znači Blend Mode, menjamo u Screen. Znači želimo šta je screen, za koje je to, za svetlije, jel tako? Tako da nam treba i svetlija boja. Kliknemo na ovo. I nakon screena idemo na Under Layer. Vučemo malo u desno, da vidimo šta će se dogoditi. Dobro, hajmo malo u desno. Vidimo da već dobijamo crno na samom početku. Idemo na Alt, da razdvojimo. OK. Idemo na OK. Ugasimo, upalimo. Hajmo da dupliramo još jednom ovaj layer, znači CTRL-J. Isto screen, međutim imamo da je sad dosta svetlo. Upalit ćemo Under Layer. Sada ćemo što više otići ka desno. Razdvojiti ih na Alt. Kliknuti na OK. Spojimo ova dva, kliknemo CTRL-G u grupu i gledaj sad, ugasimo grupu, upalimo grupu. Vidite kako smo posvetlili ovaj ovdje deo kose. Ok. To bi bilo to što se tiče ove vežbe sa blend if-om. Vidite i sami koju moć nam nudi sa samim radom unutar ovih layera. Ono što bih vam pokazao, evo vratit ću se nebitno na prvu fotografiju. Sve vreme mi je bio upaljen blend if za grey, znači za te neke mid tonove. Zamislite kada biste radili sa red, green i blue, kako bi to moćno tek izgledalo. Na primjer blue, pa idete sad current layer, to sad ne mogu prikazati na ovoj slici, ali možemo uzeti još jednu fotografiju. Hajmo da otvorimo još jednu sliku. File open i hajmo ovaj tree da otvorimo i ovo drvo i gledajte sad ovo. Idemo da uključamo background. Effects, blending options. Izabrat ćemo umjesto grey blue. Evo je current layer. Prići ćemo znači što više plavoj boji, svetlijoj plavoj, to je nebo. Samo je ovo lepo da namestim, ne biste vi vidjeli. Evo ovako. I gledajte sad, znači current layer, plava boja i gledajte sad ovo. Ok, razdvojimo. Hajmo još malo. Ok. Dodamo neki gradijent, na primjer. Trenutno, verujte mi da niste ni svesni što je Photoshop uradio. Kada budete imali ovako neko drveće ili travu ili bilo šta, kada budete morali da radite selekcije, verujte mi na reč da će vam to biti najteža stvar unutar Photoshopa da selektujete. Pogotovo ako trebate da promenite ovako pozadinu ili nešto slično tome da uradite. Ovo što je sad trenutno ovaj program Photoshop uradio, ovo pokazuje zbog čega je on najbolji alat za promjenu fotografije. Ne postoji bolji, ovo je moć Photoshopa. To bi bilo to što se tiče vežbe. Unutar ovog časa mi se vidimo u sljedećem času gdje započinjemo novu sekciju. Prelazimo u sljedeću lekciju.